haray mi hiwrike on fuu la landis ko jawodira partiji mo wonɓe sivude fode a image. Donc haray ko weltanagol on moƴƴa ko honɗum kadi duwaɗ en wattango hilani transition Doumbouya on expiri depuis le 31 décembre nini ko refondation wona e muɗum. Joni noon o arno o prometien o inni que ni moi ni aucun membre du comité national de rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections venir. Joni noon o inno ɗum noon ko 31 décembre waɗata hattata transition makko o respectali parole makko et pourtant o huuɗino yeeso guinéen fof. Goto innali yo yalta soutien mum nde wanno coup d'état 5 septembre fop yalta fop kellanamo ɓay tum o jaɓali respectude ko yewti ko o wuɗike yeeso guinéen fof o jaɓali respectude ɗum noon guinéen ɓe sénégalais ɓe ɓura en hay fus ɓe defandi ha ɓe guerimo ɓe falamo yo laamu enen geppi 58 ko laamiɗo o ko hoore mum laamanade so yi bildiji ɗi ɓe woni soode ko nder Conakry ɓe sooda hara ɓe hersira kadi ɓe yaltina ɗi fop majji ɓe filma kadi ɓe holla jama o ɓe haala fi procès 2040 ɓe haalde fi procès 2040 mais Guinée o ala wattande hiile ɗum noon ñande wo ñande ɗi boxit ji men ɗi wonɗo hiide fop la Guinée koko wonno haalde fof ɓe aray kadi ɓe jiiɓanayi simandu haysi goɗɗo aroy ɓaawo haray wawata hande kadi yaltinande population ko faala ko fof kono mi mari komi yewtay à partir de là prépare ɗen o guerre wondarde min minade immoɗen en fof meɗen wata goto meɗen hésite fiyon mi haaliran ɗum ko par ce que kanko ɓay o jaɓali respectude kongol makko ngol kidnap ji ɗin ɗuuɗi fonike min ge wonano haalayde waati fimo ɓenno mum deƴƴino ari watti ɗon kadi hombo Habib Marwan kadi wattama ɗon onnon kadi fi makko deƴƴi ande ko fi Aliou Ba kadi wona yewtere donc wona fi ɗum onno min ɓeɗe felliti hunde wotere sen fof meɗen yalti e daranake o gente ɓe ɗumanotako e kadi mawɓe wonɓe ɓen soutenude gente militaire on hara ko mawɓe men ɓen acciɗen ɓe toon e programme ji maɓɓe mais kala ko wona gonga juutata kala ko wona gonga juutata sa yii ha hande Alaji Sellu no dartade o dictature wonɗo wadde e hoore ndi leydi yimɓe ɓen ala hiyande ɓe ɗum no iɓe innaɓe kadi yoɓe ar ko terrain si ɓe faala laamu ɓen wona yimɓe jentetoɓe non wona wen jentoɓen yimɓe ɗon enen daren no préparé roɗen koko woni fewndi koko woni arde ɗo ara luttali hay goto e meɗen mo kala heƴali ko suudu par ce que sa heeƴi ko suudu ñande goore an kadi koko ma rewete immoɗen en fof meɗen dartoɗen Guinée en fof no ɗuwa jonidirgol juuɗe tefa soso tefa pullo tefa maninka en fof meɗen koye hunde wotere kaka men tu woni hande kadi retard sina ɗum ala koyen ala ko leydi men ka donc immoɗen en fof meɗen jonidire juuɗe men en ko ɗum Alaji Sellu ɓe lanni wadde discours maɓɓe o fof jentike faalaɓe ɓen nande nani Doumbouya waɗi 53 minutes mo wadde kako 58 minutes mo wadde discours mais fuus famaki donc ona juutingo yewtere Guinée en fof no duwa tan mo dirgo juuɗe o sahay ɗo nini itten o gente militaire Bala Samoura en ɓen ko haaju maɓɓe jokki mais noon lanɗo on ko hombo duwaɗen ikkinde ɗon taw ayiɓe wonɓe conseil de Doumbouya conseil ɓe makko ɓen fof wonɓe ɓen conseil de ɓen kadi ɓen woni adi lorlude enen Guinée ko ɓen no tawa ko lorlu en immoɗen fof meɗen ɓay tum ɓe respectali konngol maɓɓe ngo kote goto milla weltani Alaji Sellu moƴƴa yewtere maɓɓe ni fof nani faalaɓe nanude ɓen nani ɓe faalaɓe ken kadi nande ɓen noon kadi nani mais ɗa andiɗa yedda ko jaɓuɗa donc wassalam.